to pini netum katsa bitum katsa General Assembly sai hamlong netum phan press meet ke phan angkop alam theban ke exercise phone tum loi si drop do tala so alo alam kotha kom phan the pran solang do kra biya kada phan Christmas kardom ningkan kimia kardom lapen rong kara kardom bajar iglo kardom la non ingkring kia por bunit tum tijui kelang pen penang anamur nitum apran ke dalam laposon thedum mong bisibhag ke picnic spot along penang anak group tum lason hor hai junpo chopra juntra ko lun hai se potemon ne hala pulang jang bom ta arjun le tema forest department atum si penang tijui kelang ma chipai ko boipit talang tum kacerok tok lawe joine munda prang ke dalam nang laposon penang theglo la suban pachet ton ponsi itu excise department upon lapen forest atong pang isi kido kitok pondo adang to point of demand ke lahan laje point number 1 there must be a complete ban on illicit trading of alcohols in the roadside dhabas and picnic spots. Point number 2 the driver of all vehicles should be barred from the consumption of alcohols. Point number 3 the administration should impose a ban on loud music played in the vehicles. Also, the local police should conduct regular raid at the dhabas to prevent the possible illicit sales of alcohol. Langangon to point of demand ke jangpon, at na solam klada, pen ke pathanjipan President High Council. Kardom, kami sulando arah dalam anstame jong milik kemalong, mithang asai he malong, labang so tong sekot pen, perang kemai pen. Doan mithang karbiang long aradapan isi message mate di si dirta kapacit tagia phan kachisipon lo la nonilitun ke claim ponji la pen lada points of demand lo kapachini da non hajong ilitun da katsai assembly long administrative akehai joy rompi asangko alang di penthang declare nasi labang so puthak ethithini methang karbiang long arara phan ke pachini dun jini han la pohelo pie potsi nilitum la tong sikot mate la non ke isi mationg achiklo di November December January la an ke muni datum kijui kelang apor kachipi ahomoy apor nang lero lasi nilitum chingwai pono katsa hamthang song pen nilitum sulanglu karbia phan isi kepachini me mate kachuningri kipadupon na hello kasi pinangan atum nilitum phan ani nang ke oi ta dukok ta hai mene pinangan atum ke alang tum lapuson pangdak det puta nilitum phan akamatha ake noahim da kamatha punta tu ta hai mene setame nilitum matha lo janun karbiang long hamphang song pu nili tunda ke chiprong dun pen mithang karbia khai phan isi hini ninga rong pen bani tum ninga klong pen ka chinkang tung apelo pinangan labang so ki chu ki jut pulo raki rampong ki rim pen ili tu mi dong dong mi et pen pinang an acham ke dam nang men suddenly accident po dak sport amat si apran ke dam nang lapuson chithelong ulo laposi nilitum sulando karbiang long arat aphan kachuningri lapen akenang sok sodak nilitum la department ke thom aphan nilitum lo kido abang petikon lo kasi nilitum pini masi pili putak pini ke itum office kabida pen jok pili long ladalo sitame nilitum la humbarani bang labang sualu bang pilipo lake excise department lapen karbiang long forest department lapen karbiang long along DC lapen SP apani tu labang sualu bang ke hodai dampo labang sualu hodai bang ke hodai nak nedet nangzi hodai nak nedet nangzi podim la hello nili tu makemang kono bang ke je non kijui kelang apor family spend na pen risoi jang atu ning ke perong pupo je picnic spot along sitame picnic ningarong ke chulo tema sitame halada raki rampong ba
hor ki jun pen araki piong muna hor ki jun pen araki kecipalit muna pen hadang ningarong kicu ki jun pen nang keci boy una hut pinang an munit at tumapran kita nang kacingko accident na puson dopik lapo si anchot tagalilang nilitum kimang bangke je pinangan ata ki kom excise department unta below 21 each at tumapan years at tumapan ke ningkan ko raisi pena ber at tumapan ke lapuson araki kicu drugs puno hor puno sita la tumapan prohibited mana lang tumapan strictly labang so abang ke khang nangi lake hala raki kicu dat tumapan sita mini tum tuning rilo nili tumapan apenya ninang oilak kahai meni sita menili tumbangke methang akhe methang alongri methang homas bang lapuson ciri lutang te aki me ang phet ba ili tumtame aprang na ken kam ke Georgia to war duji pukama ta pensi ni tum na bang so lam bang ke department ke thong phan so dak pen ka chumin ria do bang ke ni tum thik pono excise department na tum phan lapen forest department do phan forest department ha pilo ke pinang ko putang ke picnic spot anu bang ke je dak bangke forest department pensi kacipahem kupon ke on la bangke ili tum si example lo ki jongdam dak te bokhet adim ili tum siluni lo dipu la ke siluni dak ke ki joy ke ong nei ke dum dino sita mana mingarong along ningarong picnic juda popon lutjo api hala da bangke suma ka cilang ta mimidat ayat adu cilang nudak dim adu asini tuma tha bangke osumar tum 100 la kanohok kali ipi pota kanohok do la peli people de la kanohok kali ini tuma mas along ni tum kal biriti kilong da kanohok do la peli tum pinangan lo kachari o somar tum sitame hem heluving pen dak nang kachari ke bang atum labang so arta ki kompen araki ki chotu pinangan akan nohok do lapo si nilitum pinipili bangke lake nilitum sodak pen deng ponji lapen department hanchuning ri ponji lapen non kevang media korti tum hanta chuning ri duno nang litum mesen abirta atok anno atum mabhan an mesen abirta kapacit pen je karbiatum sitami aprang anak horta junang sitami aron pen kekecilan plot kali pen nono bangke mana di mang cilang no daga di mangke ekdom specially ili tum hala kijui kilang adim pupo hor kijum lapen mupen tuma rompi asang hoke hai pulo hala gari ka sulai araki pan si gari sulai po nang accident po daklo munit apran munit acham ke dak lapen cilon le je mani tumbang ke gari ya long pe ne pora kira pong pe bang po luna se pathe po hala picnic spot long sita mili tum langdam thedam long ba hok pe lo mithang le dam ta hala dak luna se ke pathe pen ko mane men ching koi du pe ne lang ke jang ta pe ne hang pasar ta hai lo mene ka chi thedum long le pen pinang an picnic spot long munit acham ke dam to la se hala dak bang ke apor pe napor hal dak department atum forest atum tame duties ke do tum latum ke ghonta mure latum mangke populo chok mari nahi chipuri nangko koma se horin koma ko pene la sol sitame latum lang ko la sini tum mangke lona bangeni tum sitame song pan sitame adim lang po ni tum ka chuningri ni tum ke kinet poke ni tum ke aja pongovi sitame every picnic spot on tame ni tum talang gun chari po labang so lang dumi cari kini tuma department masih komplain nang koko people lo labang so pot ke nang le tum karbeng long halat mitha department lo hor ki jon tom hanuk pa hotel la dag review long popo la so review ka mat hapen ke hala munir acham lang pe dan nang ne nili tum ki chuning rikan tum abang ke la si pinangan picnic spot long ke lang bang ke hala hor ki jon populo hor ki jon je phan ang hong thodet amat pinangan hadak dam pot heng pia bin lang along pini malabang so apor ke long pena joga tuman department na tunta matha bangke e kuso ni amek ang den si gedam lo hadak si chujun lo kita mela tumalong si a section mokhata dolo abu sa mokhata dolo je chulong le la anarta penke klem long le ke kita me department na tum people lo chilang di
nili tum ke hala bang si kacuning ri kang tum lapo sino ke department atu mapa si tame ni tum a picnic spot long si tame lapen exercise atu pan si tame people si je straight window ramokha tuwar re RV lapen RE along a dukan daru along license kalipin pen a ot kalipin pen je hotel lo puno te hotel tin lo je hor jorun imati pen kisumana tundo ada ki jor sitame aprang ke nini tumla puson theglong ninge dam lote soardo tum sitame ni tum phan aning nangoi dek tai mini ba nang sosar mimi ta sosar de tai mini pinangan ning kan thom pri prang ke aru sumar tum hor ke nam la hora dukan long ajap se theglong le bon ta non ke pin sumar tum chunam dun thulong le la pua kai bang si bang jui lo la pen hala isi bang ki jor tum ta matha nai hala school uniform pe no mata pachunam long po school uniform ching thang kon pe me ta me la ke school student lo pochini lo ta me hala poisa joine la tum jor dak tiki la puson da ni tum achar pe ke dunong e doping lo la sinon nang ni tum la son bang ke henodak ji apo si kiwang ji la ngaphan si isi apor kado ve phanda ka chuning rido ni tum kadabi la pukali la ke rada phanga ka chuning ri bonta department na phanga chicken ang ko pubangke ni tum sudak pe na bangke la bangke puna bangke dabi po ge law and order ahin SP GC la bangso ke mission bangke deng nai public place along picnic spot along Rad Thengno, Rad Hong Klang, Tuwar Samepi, Ladak to reng se hor ki jun arbia e tot sar, la bangke Thenglong le det nai. Na ke ni tuman rat nang chibohong si tame ni tum la bangke chedang nang kogi. Junno junri puni putum pupe nane septia lo nang tum jun det no. Ta arki ji pa bedet nang ji. Ta chibohong jing chek ba rat tum lang no dak bang nei. Hala na tum hor jun long pen, nang tum long nang char lu mi mi e bangke. Khelo dak ka ma posi, nang tum ki chu ki jun tum chu vet no. Hala bang nang cari dunia me phana bang pacuan ie dat nangi po bang sini litum kicu kiyun no mata chuning ri ka chuning ri pen bon tame department la ketom excise a department la pen law and order la pen forest atum hangke sodak pen si ni litum ta dabi nang ko alam itu marona ek pen ni litum ta lang dun si nang itu marona ek teng lala section atem pen claim nang ikar biang lo kali pote non new generation atum non na ke charli obi kimi atum mangke non ke las charli wrong lo ahok hok tar biang lo non nikan thom ki bang ke charli ai hin ke education na hin tame paprang lo si tame ko an ke charli ke paprang lo halak ke no bang sin ko prang na lo aprang ra ha ro to ga no lo mangke drugs addict tang ho pene amu ki cho tang ho ko avik non ga dong tin me thang amu ma tum bendang lok lok la sila ke law and order tum sita me check and balance hote unmat ni sita me labang su people lo pote isi ile tum khe phan ke phire me ang thega bang ke ili prohibited do lahai hormu ponlong le ma lahai sita me lang tum ke check nang pomati non ke dam tang ana ningkan ke labang so avidet manager haladak ladak bang kharo munit tame dudong lote hadang ning hang ling chuju long lote la dag revenue long po hala so kama thapen bangsi rat bang hengno idak lo la hengno idak lo po ajo ini bangsi pini ni le tumbang ke aku iseng tong chi pidun thunang kok lo la pen aku la hiniang bong tami ut edat po tang te nono bang ke new ba isi circulate lo ba isi order sitame ni le tong chi ne teng po te non bang ke law and order phandame la bang so excise along kerap doje phan aron repen horke jor aron repen ki juna tuma phan ki nep kanang ye phan tame police department atuma phan gov pen non hejong isi la son hukum ke thodu la sini tuma law and order aphan tame sodak chuning report je karbiang long la puson abang ke nang tum lang nangi athe ni tuma khe dong la puson ki sundu ko lapen meghang a department os tame forest atum tame sodak intang pring pe non ke charge up nang ko pedona picnic spot kado vita dam bom lo itame hadake
ni tu mata lo ning hang ali a or adu ke ciplang a or adu ke lu ke ciplang la pen ke ciplang dam dia tim kan apo si ni tu mo pe nang ni nakar ju bang la pe lo are ya kulat do la tum jor lo la simu pe lo ni tum pinang ana bangta lang dun lo thek long lo me thang ta jui dam lo adim bonda la puson thek long pok apo si athe hala ni nura phan ki pu mane kulat ki pi bangta bol he athe hala tum pu pedat ke hala daga rai ke do department tum pu pedat ke la da ke sonjor every day da ke edom femini pen bangi oso ki bigi thita bangi je ke charli oso marunta bangi sapi sar puta bangi hala tum si punangi pu pedat ke pen ako exercise atum pi ko pilon te non ke exercise department kar biang long jitu me sen rap phan ke sarvi ni tum thek long mela revenue la tum long pick ta revenue exercise department revenue ke munit ko ama hor ki jun ko ama hor ke nang la lo mati mala tom pu hai hedat lo ma polang lo non bang ni tu mang ke pu plum po exercise som bhanda karbelom autonomous council la tum ka exercise department a secretary non ayam non tani tu mang ke pu plum po je munit da phan adukang hoi pen apran ka pache la thot pen ke council revenue hire iri mone na pran ke padam juji isi abik ki pa chopen ke je department revenue ke chipalong anong nam chipalong iri po ba tanor ka biang long bang ke ni matha bang ke excise department revenue bang ke ave pin po bang sime po bang tamene kar biang long revenue jong siladak lo ave pin pulo tante alam bang ke kar biang long arada to make horgi jun kompik lalu mati non gedam tangke ini tum matha kar biang long excise department on si revenue highest munahi ke people kar biang long ni tumana ki du ki lo tum se horgi jun omuna highest ko a horsi dorun e a horsi dorun e ke pudang to teli tum council phanta sorsar lambe rokta hai kar biang long tumas council tum non ke chibai ko pila hora dukan anutil iye matum mana iye mapurial kone council lo ke the mujok a secretary apurial hora dukan si khuli ako isi option number hini ko pila tum khuli ji buc pen hora dukan chok ta inula iem aja kong do poisa tangka do pute kone misen a school le khulia sonte ili tum kiduk au so martum phan nanor fanet asentar le khulia sonte je jangre na tuma phan aki joy penge pichari je phan komane ye mani ki be pen la pusona school le khuli pro da sonte anso se rat ka churo da duji itame non ke nile tum jong si pekla nai pote je non ade ke the tum apuriam iem mane iem amu mane iem asupo amen pen hora dukan jong si pekla nai teni to hopta senior pen amen panda kon de jilada latung ki claim nahi ke akimi phansi eda poisa tanka ke do binisuri do rada tuna chokha ke hala si claim nahi mati sitame kopilo revenue kilom ke joy poisa tanka ke wang ke joy kopilo hor kijun tum do pik poman non ke karbiang long along non ke la puson si hora dukan si non ke license chi ane mi ke tunge penang khuli pik lo di fu along pak par jon lo dak manja matala son lo ni tu thelo mane la si la bang so mu bang ke lagle kar biang long excise department revenue bang chilut chok lo putan pe dak bang ke ili tum rata tum akimian eklo athe kar biang long or ki jona phai nang jum lo nang kom lo pot si revenue ta nang ka vi lo la si ni tum mon khidam la si nile tum first bank na an ne no lasi yom simisa pote je council atum ta hukum pinang ko karbiang longara khangama tha ka ching kan hon ka ning so pena jo labang so jitu ni tum poison demand lake thoma department phan khodai dam po lasi labang so te ngabang ke alang tum odwek nang ko la pen picnic spot along abang ke non abang ke la person open araki krep thor abang ke thek long le gat nang ko la hello ni tum karbiang long
arada tumapan mate ke kidinga tumapan nili tum Karbi Anglong songjapi lapen songjapo tumapan nili tumapan Karbi Anglong arada tumapan nang cari nang salon atumapan kacuningri akid hidung kacuningri ke pedukan tunga bangke lapo si lahor ajoy ni raki rampong ajoy ni munid apran pinangan damlo labang so bangke tunda si pekom nang kubangsi nili tumahin bangke ninga plongpen nili tum kacuningri kan tung bakat sam hangosong penke nili tum sulang dokar biar radapan kacuningri alam henang itum media ini itu Karbi Anglong Territorial Social Security Association dan Tuhan ke amal Tuhan Halam te kucing ni peran selang dekar biar apa Christmas akardom naten rom kera akardom pajero itu lamang kreng apor disibat munut un kijui kela nasi ngapor hud kang rikan krang kicokan tenang alam munut mapran kita mau puson dulu kencing pol pol mapong dulu puson dulu asukan pacet tahun senil tu excise department pan isi ido jitu which is sido Penadaan itu kaliman pun dia lakukan. Point number 1, demand point number 1. There must be a complete ban on illicit selling of alcohols in roadside dhabas and picnic spots. Point number 2. The drivers of all vehicles should be barred from the consumption of alcohol. And point number 3. The administration should impose a ban on loud music played in vehicles. Also, the local police should conduct regular raid at the bus to prevent the possible illicit sales of alcohol. So, putar ng pacit musik, yang kumberta pacitat, ambil tumuhan, ini kerangkia manang kala. Apa yang kenangan kipacini pun yang lambang ke Presiden Hai Konlet,